Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan saya kerap mahu membicarakan isu akar umbi, dan dalam episod kali ini saya pulang ke akar umbi yang begitu penting untuk negara, iaitu akar umbi institusi pemangkin transformasi mobiliti rakyat Malaysia, iaitu universiti. Dan universiti yang saya pilih pada malam ini adalah Universiti Sains Malaysia, tempat di mana saya diberi peluang untuk melonjakkan diri sendiri berpuluh tahun dahulu. Tetapi yang pentingnya, agak lama USM membincangkan tentang Universiti Apex. USM telah dipilih sebagai Universiti Apex pertama Malaysia. Apex maksudnya menuju kecemerlangan, dan rancangan yang dibentangkan oleh USM yang memungkinkan mereka menang untuk dipilih adalah kerana perancangan mereka membabitkan fokus utamanya kepada kelestarian, dan dunia memerlukan pendekatan ini. Cara kita menggunakan sumber asli dan sebagainya memerlukan 4 bumi untuk ada bagi mungkin 2-3 dekad akan datang. Itu adalah perincian yang diberikan oleh PBB. Tetapi kini, apakah dalam konteks Malaysia, bagaimana kita melihatnya, bagaimana universiti akan memberikan kita laluan dan jalan menuju ke depan, itu yang saya nak bincangkan sesuai tahniah kepada Datuk Profesor Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor baru Universiti Sains Malaysia, USM, universiti yang dulunya dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang di Sungai Ara, kini tersegam indah di hujung Jabatan Pulau Pinang itu. Dan soalan pertama saya mudah saja, Datuk Profesor Dr. Asma. Datuk dulunya timbalan Naib Chancellor, kemudian berhijrah keluar menjadi Naib Chancellor di Universiti Sains Islam Malaysia. Kemudiannya bergerak dalam bidang pengajian tinggi sebagai pentadbir, melihat daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Saya bertemu dengan Profesor di New York untuk GSEC, panel antarabangsa yang menolong dan membantu hala tuju misi visi pergerakan negara dalam pembangunan, terutamanya yang berteraskan sains dan teknologi. Kini memegang kerusi paling tinggi di Minden. Di mana dalam pandangan Profesor Apex sekarang? Kerana saya di media, tetapi saya ingin memberikan gambaran jelas tentang perkara ini berdasarkan misi dan visi Prof sendiri. Saya tahu baru beberapa hari, tetapi tentunya sudah ada misi, tentunya sudah ada aspirasi, konteks dunia dan global itu. Okey, terima kasih Kamarul for bagi saya peluang untuk memberi sedikit pandangan tentang di mana USM sebagai Universiti Apex. Sekarang ni kita lihat cabaran 21st century, dan kita lihat bahawa digital economy akan ada, dan kita lihat the next one is about fourth industrial revolution. Dan universiti, sesiapa sajalah yang lead the university, tidak boleh kita kata kebelakangan lah daripada aspek ini. Dan the trust of USM as an Apex University adalah universiti yang stress pada kelestarian, right? To transforming higher education for a sustainable tomorrow. That is the keyword that we want to say. Dan kita lihat dari segi kelestarian, bagaimana sekarang ni sebuah universiti menjadi relevant, menjadi referred, menjadi respected. That I think is very, very important. And that is where USM will continue to lead, to be in the as a global player, but with 3R ni sentiasa dikelilingi, sentiasa diutarakan oleh universiti. Respected, referred, relevant. Okay. Daripada segi, and we have faced the 21st century challenges, and we understand the globalization, the digital economy, and the economic crisis, and so on. And how now do we move the university in the 21st century, make it relevant, yet at the same time be respected? Sebab kadang-kadang kita lost in the aspect of trying to catch up with the Joneses, trying to catch up with the universities in the West, that sampai kita hilang kita punya identity, what is our capability, what is our capacity as a university in the ASEAN region. Jadi bagi saya, USM as an Apex University, saya nampak kerelevanannya amat
amat tertera sebab we stress on sustainability, we stress on values. That is fundamental. Roh, values, nilai-nilai murni, integrity, professionalism. That is now menjadi trust kepada apa yang patut ada di sebuah institution of higher learning sebab this is in line with the university also now moving into the fourth industrial revolution. Okay. The fourth industrial revolution is about the convergence of technology. Okay. All right, and USM is, if University Science Malaysia, if we not the epitome of that, then what are we? So we are now saying, let's move now science, technology, engineering, mathematics that we have in USM. That is the strength of USM, but moving towards sustainability, moving towards how we converge all of this together to provide now solutions for that is people focused. That now takes care about not only for the industry, takes care of the quadruple helix. Bagi saya itu penting. Bukan sebuah universiti hanya untuk job employability. If you start talking about job employability, that means we have to cater just for the needs of the industry. What is making our education now relevant? But what we are saying that our education must be also for learning. Kadang-kadang orang lupa that university is a place of learning, right? And from that, from what you learn and how you learn through experiential learning, you learn from the classroom, you learn how to now get out there in the community to see what really the community wants. And then come back into the university and design what is it that the community wants. Then you learn about people focus. Okey. Right. Prof, kita ke rehat yang pertama, tapi apabila kembali, saya simpulkan tadi itu sebagai garapan misi dan visi. Jiwa penting, roh itu, kerana kita tak nak keluarkan orang yang pandai berfikir tetapi merosakkan masyarakat dan juga masa depan untuk alam sekitar. Tetapi dalam era Kurun 1, cabarannya jelas. Industri 4.0 ke, yang mana kita tak boleh lagi buat pembotolan, buat sarung tangan getah yang tak smart. Sarung tangan getah tu kena berfikir sendiri dan dia bagi tahu kita dia kuat ke tak kuat ke, berapa lama tahan bocor ke, tak payah nak periksa. Tapi bagaimana USM akan menyelesaikan cabaran itu untuk negara dan masyarakatnya? Maknanya, kalau saya ada anak sekarang, dan saya hantar anak saya ke USM, bagaimana masalah itu akan diselesaikan dalam konteks individu dan juga keluarga dan kelompok komuniti. Kerana semua universiti akan mengeluarkan graduan. Tapi tentunya, graduan Universiti Apex sedikit lebih berbeza kerana mereka ada jiwa itu, mereka ada visi itu, aspirasi itu. Apakah quick wins ataupun low hanging fruits, benda yang dekat berbanding jauh yang kita boleh capai dahulu untuk membantu mobiliti masyarakat dan negara menuju ke depan? Itu kita bincangkan selepas ini. Saya terpaksa cakaplah kami memimpin kerana itu moto yang saya pegang 4 tahun ketika saya muda dan sampai sekarang moto itu bagi saya masih relevan. Kita semua memimpin dalam bidang masing-masing. Kita semua adalah khalifah yang dihantar untuk memerintah di muka bumi dalam konteks itu. Tetapi Prof, masyarakat, komuniti akan bertanya, terutamanya dalam kurun 1 ni, himpitan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, semua itu perkara yang begitu fokus utama sekarang dan ia mendominasi bidang-bidang lain. Dalam konteks ini, USM yang merentas disiplin, USM yang merentas generasi. Saya rasa semalam sebelum rakaman ini, Prof juga berhadapan dengan ribuan alumni USM daripada yang sudah 6 siri kata mereka sendiri, iaitu 60-an sampailah ke mereka yang berusia 23 tahun dan sebagainya. Jadi bagaimana nak gembelingkan semua ini dengan sumber-sumber yang sedia ada dan yang akan ditambah oleh Prof sendiri untuk memberikan penyelesaian masalah terdekat itu dahulu. Tak guna kita menghasilkan sesuatu untuk 2030, tapi yang sekarang ini kita tidak tolong selesaikan masalah itu dan bawa ke arah 2030 itu. Saya rasa it's high time lah. Curriculum di USM ni become more innovative. Dan saya rasa this is the right time for flexible education to now happen. And what we mean by flexible education di sini is that
yang pasal kuliah tu biarlah dia go online, biarlah budak belajar online. Tetapi waktu dia di dalam kelas, di sinilah dia berbincang tentang problem solving. And that is the essence of what we want to talk about, because USM sekarang ni memang multidisciplinary. We have the sciences, we have also people in the arts. And this is the right time for the students to be able now to imbibe apakah knowledge dalam science, apakah knowledge dalam arts, for the science to appreciate the arts and for the arts to appreciate the science. Baru there is fusion of arts and sciences. And di sini it is very important sebab it is this fusion yang akan sekarang ni membawa solution, penyelesaian masalah kepada masyarakat. Dan satu, saya nak flexible education ni ada di USM because satu, USM multidisciplinary. Tapi USM must learn to listen. Pelajar sekarang ni mesti go out into the environment, find out what exactly is it that masyarakat perlu dan apa problem yang perlu penyelesaian. Ini yang pelajar patut lakukan dan bukan hanya menyelesaikan masalah from dia punya menara gading. That is like, writing things under the coconut tree. Turun ke padang, find out what is it, baru pelajar menjadi relevant. Dan bila come back to the classroom, berbincang bersama-sama between the arts and the science, the engineering, the medicine sekali. Sebab we are so lucky, we have all this in one university. We have all this. So kenapa kita tak gunakan apa yang kita ada, the resources that we have? The question is, dengan cara kita melakukan kita punya curriculum, it has got to change. Alright, dia tak boleh dengan cara curriculum fizik belajar fizik, biology belajar biology, chemistry belajar chemistry. It's high time sekarang ni kita put this together supaya sekarang ni they solve the problem in a multidisciplinary manner. Itu penting. Based on experiential learning dan kemudian action oriented. Saya tak mau saja produce solution, tetapi bila dia nak pergi ke kampung, dia tak pandai macam mana nak pastikan benda ni berlaku, ataupun dia lakukan, dia dapat lakukan. Kata masyarakat perlu sekarang ni rumah community. So the engineering team, the design team get together and then they buat rumah community. Kemudian 2-3 tahun kita patah balik tengok orang tak guna pun. Pasal apa orang tak guna? Sebab tak ada perkataan, the next perkataan, assimilation of your ideas. Alright. Dan sekiranya tidak berlaku assimilation of ideas, maknanya there is no sustainability to change. Then what is the apex agenda if there is no sustainability? We did not manage to create sustainability to the change. So ini yang saya rasa kita perlu lakukan. Bekas pelajar, bear with me. Kita semua tahu red spot dan yellow spot dekat kutub Mahanah ataupun library. So itulah jurnal, thesis semua diletakkan situ. So apa yang Prof. Asma cakap, bukan hanya semua ini akan tersimpan cantik sebagai kertas laporan tesis dan penyidikan, tetapi kini ia diterjemahkan secara praktikal. Untuk itu berlaku, pelajar ni ibarat kain putih lah. Ya, saya faham 11 tahun di sekolah tu, tapi katalah ibarat kain putih masuk universiti. Tentunya, dan Januari sekarang ni lebih lagi, mereka mahukan role model, idola yang mereka boleh lihat. Jadi, tutor dan pensyarah, penyelidik perlu melakukan pendekatan multidisiplin atau pelbagai disiplin dahulu dan perlu menarik keluar tesis sama ada untuk masters ke PhD ke post PhD ke dalam projek yang boleh dilaksanakan dahulu. Barulah yang ini melihat ke itu dan mahu mencabar dengan memberikan pendapat dan pandangan mereka sendiri. Saya rasa inilah cabaran higher education, not just in USM, cabaran higher education per se. People, pensyarah especially, are very comfortable in their comfort zone. And change is something that make people fear. Can I cope with this change? But change is here to stay. Sebab we are talking about Gen Z. And Gen Z, we are talking about, professors are no longer the fountains of knowledge. Let's face facts, because Mr. Google now is their punya reference, So bottom line sekarang ni, why don't we allow the students to show us how they can provide the solution? Kadang-kadang kita assume that they are not adult enough to be able to provide the solution. But when they provide the solution, if it is a mistake, it's okay. You have to learn from that mistake, right? And you have to learn fast how now to correct the mistake. Itu. So bagi saya, I have no failures. Allow the students sekarang ni to, this is the problem, what's your solution? Dan buat kesilapan itu, make the failure. Yes, if it is a success, very good. But if it's a failure, how now do you learn from this? That
I think will go very far in anybody's life, because that is what the essence of higher education is about, to balance between knowledge and character. So saya rasa kalau kita balance between knowledge and character, kita balance between learning and job employability, then I rasa this is the future lah for all higher education to be. Inilah sebab kenapa anda harus memilih USM, belajar rajin-rajin, yakinkan ibu bapa bahawa ini adalah universiti yang harus anda pilih, bukan kerana saya bekas pelajar dan alumni, tetapi kerana ini adalah universiti Apex bagi negara, dan misi Apex bukan hanya untuk USM, anggotanya dan pelajarnya, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita kerehat yang terakhir, apabila kembali, saya ingin memberikan ruang kepada seorang Naib Chancellor Universiti Apex memberikan pandangan tentang dunia luar daripada kampus. Kerana kita selalu hanya meletakkan pandangan kita terhadap universiti, tapi elok untuk mengetahui apakah aspirasi Profesor Datuk Dr. Asma tentang perkara ini, kerana di sini juga di agenda wani kita telah membual tokoh pemimpin universiti terkemuka dunia seperti Profesor Alice Gas di Imperial College, dan beliau begitu jelas sebagai Presiden pertama luar dari UK dan Presiden pertama wanita Imperial College yang bergenerasi diterajui oleh kelompok yang sama. Kini Imperial College semakin mengejar dan mengetuk pintu 3 universiti teratas dunia itu, dan mereka ada cadangan mereka sendiri. Saya nak letakkan USM di penanda aras itu, Imperial College dan Profesor Alice Gas bagi Profesor Datuk Dr. Asma. Jadi elok saya bagi peluang untuk Profesor Datuk Dr. Asma memberikan pandangan beliau tentang bagaimana USM boleh meletakkan dirinya dalam negara dan di kalangan masyarakat Malaysia untuk relevan lokal dan juga global selepas ini. Kalau anda mungkin terlepas pandang bahawa kita ada satu Universiti Apex di Malaysia, itu adalah Universiti Sains Malaysia USM, dan kalau anda terlepas pandang bahawa sebab USM dipilih menjadi Universiti Apex itu adalah sebenarnya fokus kelestarian, Malaysia percaya dan komited kepada deklarasi di United Nations ataupun PBB tentang matlamat pembangunan lestari, dan itu tersedia dalam rancangan yang ada pada Universiti Apex untuk memenuhi bagaimana kita nak menguruskan sumber sekarang untuk generasi masa depan. Tapi soalan saya sekarang, USM hanyalah sebuah universiti. Universiti yang bagus, tapi hanyalah sebuah universiti. Sebuah universiti tak akan boleh menukar seluruh nasib negara dan masyarakatnya tanpa bekerjasama dengan rangkaian-rangkaian yang berada di luar. Sama ada komuniti masyarakat sivil, sama ada kumpulan industri, kumpulan pemegang dana dan sebagainya. Sekarang, dengan penghijrahan yang Prof. Datuk Dr. Asma lakukan, pergi ke Nilai, pergi ke KPT dan bergerak ke seluruh dunia, bertemu dengan pakar-pakar antarabangsa, komuniti dan sebagainya. What is your wish list? Apakah dalam masa 3 tahun, apakah idealnya perkara yang ingin Prof lakukan bersama jaringan di luar untuk memajukan negara? Okay. First of all, if you ask the question in 3 years, where would I want to lead this university? USM will have to be a global player that is respected, that is referred, that is relevant from the kacamata from another, not from us. Yeah. It has to be coming from others. And who are these others? It has to come from the kacamata industri, kacamata community, kacamata kerajaan, dan kacamata ahli akademia sendiri. Yeah? So this is where we want to lead. At the end of the day, dalam menggunakan Apex agenda, we would like to be a university-led growth that is now moving towards people focus, so that we can now provide the solution to the community, to the government, to the industry, and also generation of new knowledge. Sebab tak boleh kadar universiti kalau kita tidak ada menyediakan trump card for the government in terms of competitive edge, in terms of technology with new findings. But we cannot do it alone. USM is in Penang, we cannot be in silo. So saya kata dah banyak kali dalam semua saya punya speech kepada heads of department, we have to learn, unlearn, relearn, co-learn. Co-learn. Maknanya bersama-sama kita belajar dan bersama-sama kita work together to compete outside. Tetapi bukan setakat competition antara, healthy competition is good, but why not we work together to improve society and the world together. And that is what I mean by we have to learn
from international. Okay. We have to learn from the other universities macam mana mereka lakukan. Maknanya jangan agah lah, bahasa Kelantan kata jangan agah. Okay. Kita sekarang ni kata we want to learn, and when we learn fast, we adapt and we move forward. Okay. And we need now the help of the industry. So now I would like to welcome the industries to come in. I would like to welcome NGOs to be able to help, because semua ni create an input. And of course, as I said, experiential learning is with the community. I need the students to be relevant in that aspect, and to learn from there what we can do and what we can work together. So at the end of it, the crux of it all is not about transfer of knowledge, it's about knowledge exchange. And how now we can move towards becoming a global player, be in terms of what we can do. Because to me, let me put it this way, if we are respected, we are referred, we are relevant, moving up in the rankings, becoming a global player, it will all fall into place. Okay. Yang penting sekarang ni kita punya fundamentals, what we want to do is align and with the needs of moving the country forward. Sebab saya rasa when we can now provide solution to local solution, is also for global problems. And this is how a university, yes, we cannot change everything, tetapi what we can is not just for the local solution, it's also for the global. Dan kita solution. ada kepakaran and itu. We have what it takes. We have the platform, we have the people. So now it's a matter of kita aruhkan semua ni towards now providing sustainable change. Prof kena datang lagi, saya tak banyak boleh pergi mikro dalam diskusi ini, tapi saya janji itu saya akan lakukan di sesi seterusnya. Soalan terakhir saya, ringkas je, satu ayat je jawapannya. Adakah Apex masih segar dan ia semakin segar untuk pergi ke depan? Apex masih segar dan Apex agenda is very relevant, saya rasa, for the future economy of the country. So as far as I'm concerned, USM we lead. Terima kasih banyak. Seorang alumni USM tak payah bercakap banyak kerana pimpinan sekarang sudah pun menjelaskan sebagainya. Tapi kalau anda daripada universiti lain pun, kita harus bekerjasama kerana satu universiti tidak boleh menyelesaikan semuanya walaupun ia Universiti Apex. Teruskan menonton Agenda Awani, hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform sosial media yang kita ada, media sosial, iaitu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Buat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android, dan anda boleh menonton serta memberikan kritikan anda secara langsung. Alumni USM, saya baca cepat sikit. Okey, sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih banyak.